Good morning, ma'am. Episode number 22 ko khogi hajise khone nei nari se khogi chart pattern gi series ne price action da price action gi chart pattern series la khoi previous video da khone jengai se previous mamang gi discussion da falling wedge ne ko falling wedge nutrient aduga market na bullish market ta lakpai ko aduga hajinga sigi hojiki kano sina khone rising wedge se jengsi market se nutrient market oi bajai natraga makharam de karpa yai ko adu moi hairiba kano sida khogi rising wedge ko nutrient bearish hai se laktu se khoi market se lai makha dagi rejection tawre first ko aduga mathak ta ka khale rejection amung pire resistance amadagi natraga na khogi supply zone dagi har se ko aduga makha dum kum dhare sigi demand zone sidagi amung pire ka je de khoi sida leiriba line ani se mathak gi sina khoina supply zone haine lo bajai natraga ne sam na si khoina resistance haine lo si makha da isne support haine lo se ko support and resistance ko market se la kan support gi reject tawra ga mathak ta ka khale resistance amu reject tawre aduga third ko gi support gi mu rejection am pire resistance te um pire support and resistance gi sida rejection se pire ga sim market se live support and resistance manak ta market se na sangsi lo kan da rejection tawra pa si de honu sani na tra matam khudi mok ta si de it's a happen na tra adi chum tho ga lai ba ngak tan adu ko gi si de rising wedge se na ko na ma gi chart pattern gi maming se pi re se kari kino ha re ga de sai ko na chart ama draw to bu matam da ko chart pattern ama ko na draw to bu matam da ko na ko draw to bu si da ko da ka oi se kai no sai gi si da high ama ko de ko high da ama reject pi ba adu go low da ama reject ko adai de high ama low ama aidi low ani adu ga high ani se phanga kan da ko na chart ki pattern ama se okay si da ko gi kano se yare hai na tawra ga da mena draw to bani na tra ko hai ri ba se gi draw to ba gi si da ojik se nga sa gi ko na rising wedge ane lai se ma gi maming se rising wedge ane lai se kari gi no hare ga de hai ri ba se gi chart pattern se si ko kamai to ga kan da ma gi mathaki resistance se sisu mathak lom da ka khat pa ko yai ko aduga makha gi hogi support oi ri se sisu mathak lom da ka khat pa ko sini be lai ani se ko ani se sai na any point na mada mo ani se meeting to ru ni ko meet ne de ko kono da the kan theng na ru ni aduga live ka kano gi market ki form se na suppose sida lai khalasi nutrient oina sida kano to re ko reject number rejection number 1 ore sida reject amuk to re sida mu reject to re sida mu reject to re khalasi sida mu reject to re khalo sida mu reject to re khalasi sida mu reject adu market se ko ne jeng du se kai no falling rise hai ni ko falling rise ne bearish market ne bi jeng du ko bearish market sida ma se sida tarak pa yai ko sida gi makha da kano se ma se break out tarak pa yai natraga na even sida gi break out to ba su yai ko adu ko na karamba mafam da gi break out to bo no adu ko na ngai ba ma changi ko ko ga koi chart pattern da trade to matam da ko gi loss oi ba gi sang se yam thina neme ko to bu da bu ai gi entry point se ai sum na changa dam ni ba sai sida ko na hai ri ba si gi rising wedge se sida ko na ma gi maming se jeng si ko kari gi no rising wedge sa re si gi high ma lai re si so high lai re so high la lai re high sida kari lai higher sa ki ba ko low da mu jeng si gi first low sida gi lower high ni ko lower high ni ai di high su aduga low su ma gi first ki rejection to re ba mafam sida gi hengal laga rejection to ro pa lower high duga higher high la pa ko masa gi mamang gi koina falling wedge ta na kai no higher low hai di low rom sakhi bani ba ko aduga lower low makha su natra ani sigi difference hai adu hai ri ba sigi chart pattern se koina live market ta kai gumba ubo phanga ga di koina ngai du se kai no ma se makha rom da bearish oina break out pi de ko se koi ngai si kai gumba na makha rom da break out pi de ga di ko entry low si ko break out se pi ram ga ma se
kitang pull back tawramba yai natragana adum pull back tawdana straight ta makha da tarak su yai ka ado numit tu gi market tu depend su tawre ka ado sigi rising wedge ko ai ba sigi rising wedge se la agadi koi fajana ngai raga market se pun ngai min raga ko entry se swai da pusang na sang ubna taba sai gi sigi magi breakout pi de iba ma phum se sida khoi na fajana niyom sum na entry se lawsi ko thank you next ki discussion na mo ngai min se me